namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Of course. Ben Mangan the president. Doing a quick link, of course. Nama cards. And then of course that have that about online. Yeah, president Mangan. Car busy. Yeah, so of course at the 5th of October, as you can see, we can get a account. Yeah, cards. Yeah, na idrinya na la. YouTube ya bora problem. That's what na idrinya. Ko pero one client vete ya ka post, of course. So if you can post a post, as you can see kwalano, we just topped the charts in everything now. Number 1 album, number 1 song in SA. This nga fika komisa shona kwalano. As you can see, all we fika pfula kwalano, we can see kwempela here number 1 Risima la Bafana. Got the songs, of course, like iTunes, and then got the albums yena nga number 1 kwalano, as you can see. However, look, so you got the comments kona la kana mark, of course, because wefika ingena la fika ikuma ku President Mayengani fika i-comment fosi what swilo ku trending swinene loko ni vone wan'wana kha kaneta ku hantisi leswi nga humelela, so yi fika i then loko fika eka ti-comments, as you can see fika hi wona ma-cards, of course, a fika tsala ku Mashaka, please don't come back to number 1 now, please. Hi nyikeni nyana hi twa number 1, please. Leswi nga fika tswa swo ma-cards. Okay. So yena, of course, anga ka number 1 hi la xinjhani hi vhete ni ya ka iTunes. As you can see, look at iTunes kwalano swo ka hona ndiya ha kombisana nkarhi ani vhela hi kombisini khale ku hi khomile hi number 1 nkarhi yaloyo. So as you can see, fika hi pfula hi fika hi kuma ku himpela se ma-cards, as you can see ile ka number 1, as you can see kwalano hi lowu ma-cards on number 1, and then Ben Mayengani the president se ile ka number 2, as you can see kwalano. Hi swo sweswo yena i bini yena xihundla sweswo. President Mayengani yi survive 24 hours ka number 1, and then a tlhaviya kambe ma-cards swi vula swo loko yi nga n'wi overtake man. So yi tirhini na yona na yena i tirhini swi kahle as the artist le Limpopo. Yeah, loko va nga ha na problem with each other, mina ni vona swi ri kahle that way. A swi hundli bini ma-cards, a swi hundla sweswo. President Mayengani, of course, yi kote ku yi survivor 24 hours liya. So ya ha ri ko ka number 2 ka ha ri busy swinene, vanhu va ha ri ku streaming, na hi streaming hi xava. Swi kahle. And the risimu, of course, to be specific, on iTunes yi kote ku, of course, yi khoma position number 4 hi risimu ra Mahlasela, ku risimu straight ku nga ri hi album. So yi bini swinene, ti-streams ti tirhini swinene. And then, of course, ya ka yana ka YouTube, ka trending ya YouTube. Hala fika ha kombisa leswin'wana. Yeah, as you can see kwalano, date 85th October, nkarhi it's 2031, as you can see. Se ya ka trending and vona kha ku cinca swo ta developments la no zeni ku Master T mi nga update nchumu eta update loko se ku ri na madyambu ro vusiku hansi ku swi swo ku cinca position nga update siku hinkwaro. Wena makari. So fika hi cheka la fika kuma ku bom Mahlasela a xi loko mi swone na ndzangi scroll swo yini, and already say na 80,000 views, guys. 80,000 views. Na ku ni hetini Master T ku endla video e bog take cancel kambe, because loko na ku upload then fika ni kuma ku hey se Mahlasela xi tlhe xi gonya kambe. So as we can see loko fika hi pfula nkarhi i 9:28 le henhla fika kuma ku se yi le ka number 11. Guys, video leyi loko ni xanisini, as you can see nkarhi it's 21:55 kwalano. Swo chance, as you can see le ka music le ka trending hi tlhe fika hi kuma ku Mahlasela xi tlhe xi cinca position again. Yo ni record ra vu-3 video leyi. I'm now actually exhausted, guys. Yeah, fika hi pfula kwalano, of course, fika hi kuma ku se Mahlasela, of course, se xi le ka number 10, as you can see. Hayi number 10 sweswo guys. Album leyi stream win, yi break records, yi stream, hayi swo huwa guys, yi stream win. Ni nga vula tari congratulations guys, n'wina mi nga ku streaming, hayi swo huwa ni vona yi le ka number 10 ka music, as you can see yi le ku tirheni kahle swinene. Hayi swo huwa. And of course a ka ha ri rin'we ni se ti hlayeni tinsimu leti, se ti hlayeni a hi fambeni tlhe ya hansi, of course. Yeah, okay, hi ku magic, of course, a swi tiva ku already a yi ri kona, mara ku tlhela ku na rin'wana ri nga nghena, of course. No fika hi cheka magic, as you can see kwalano swo ku yi le ka number 18. A yi le ku beni, yi le ku buluseni, as you can see kwalano. A yi le ku trendeni guys, yi le ku trendeni, hayi swo huwa yi le ku trendeni swinene.
man. And then rin'wana kahlekahle ni nga ri aware rona ku ri nghenini ku ve na comment of course yi nga fika yi nghena ka channel loko na ha edita video ro sungula phela ni video leyi ni edite ro sungula ni tlhela ni yi edita kambe ni tlhela ni yi edita kambe sweswi ni tlhela ni vuya ni ta yi edita kambe because position yi le ku cincacela and stuff like that so a ku ri spew of course yi nga ni byela ku master T hey famba cheka so ku tlhela ku nghena rin'wana risimu of course leri hi landzaka ro sweswiwa mi nga ri vumba zamani ku vumba mvumbi mbilo of course mtwini ku nga ku rini ri nga nghena so hi rona hi landzaka rona number 3 sweswiwa of course mahlayiselo hi nkombini then hi tlhela hi komba ma magic so a hi vumbani mbilo ku mtwini ku nga ku ri ma number 3 if impela mi nga se swi vona ku i ma number 3 po hi leri boom ku fan feel as you can see I'm shocked ku fan feel yi trend ku la malwela what's happening as you can see se yi le ka number 30 a swi to ku le hansi hansi ku ri number 30 as you can see kwalano so yi nghene yi le ka number 30 as you can see kwalano on trending on music kolotani congratulations to Ben President hayi bini guys ha xi hundla ku hayi breaking the records online ka streaming this year yi bini mona hansi as you can see hi leyi hi fembeni ya ka album na ku cheka swin'wana na ku twisa swin'wana ku endleka hi ndlani na ku twisa swin'wana okay it makes sense because ku fan feel as you can see say na 49,000 views malwela ina 48,000 views I didn't see this coming how did this happen guys swi njani how did this happen ku fan feel yi ba malwela and shock na president mayingani yi shocked la yi nga kona yi very shocked because ku hi president mayinga ti-trackers la a yi ti vona ti ri henhla ngopfu ku ri malwela na mahlasela so ka mahlasela yi vumbe swona mahlasela a dibina dina ntanga la mina I'm shocked mina I'm very shocked a ni twina ku mina ku ta rhanga mahlasela ne ku tela i malwela ku tela magic ku ta ku fan feel even then ku tela mene ya ka gazi ku hi leswi ni nga swi yingisela swona ti-track leti mara swi komi na ku hey na mina a ni vumbanga swona hey album leyi swi le ku hlamariseni so as you can see mahlasela yo number 1 kwalano yi landzeliwa hi magic ivi yi landzeliwa hi ku fan feel even then ku tela malwela as you can see kwala leswi nga tshamisa swona and then ku tela mahanyelo kwalano so mahanyelo ya ba swinene mara ni nga expectangi mahanyelo of course yi nga fika yi ba mene ya ka gaza so hey ti-streams leti le ku hlamarisa swinene a jona xi le ku kokeni xi le ka 24,000 views as you can see xi le ku kokeni because xi ba leti nga le hansi leti nga le hansi xi ba mali ya xava na cina baby kwala xi le ku beni xi le ku beni so album yi le ku tirheni ku vanhu va le ku streameni swinene mara hayi leswi gazi le ku xokeni leswi ku fan feel yi ba malwela yo I'm shocked so ta hi kha hi vona of course va kha swi fambisa ku yini mara se xi overtaken u fan feel se yi nghenele ka trending a ti le ku vuyeni loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Aku tuh nyari